Franky Lalramkima asak ruang pia lei chang to ma se kan thin laya puanang athar le chin kum sang ni pathum December ni somni pakwa alo her chwa chuan pujon lalrin tharale pikhol zachingi chingnawi te fatlum ber ni turin Franky Lalramkima hi aizol bong kon simvenga alo pianga no pangdu omle lomhlo takni in shingnun amang chawve chana pian pui u pahni nein a u te hi Mercy Siamrem Kimile Elise Lalompui te anni unaw in mangai le indu sakton tak anni ti chuan chung ko ezon na wangin kum sang hi pakwa khan lamka Manipura an sawa muya venga an chung kwain anom hlenta ani zirna lama po no pangte ni laya changa mitumru le khathiam thei takani a no pang fel le zirtir tu te thu oi thei takani bok vandoi thak takin apa John Lalrin thara hian kum sang ni somni pakhat November ni somni pasari khan aboral sana anu hawin khohar takin an khosazrita ani tiswan Rayburn College lamka a aluta heta hian pol som pahni thleng azira thatakina passbok kum sang ni somni pathuma Manipur state chunga chi le chi namle nam buaina lo chwata ka wangin khosakna le nunphung alo boy zauta a zirna lam thlenga boyna in ngong anei awangin Rayburn College po kalhlei thei ani talova zirna chunzom atumna chuan tumru na pe in hemi kumvek kum sang ni somni pathum khan Mizorama Aizol North College BA first year zir turin ain ziak luta zirna mai ba ka sport lam hi atui ema chan chale ngai na tu anga hle a an college vek hian National Cadet Corps NCC po azom nge tichuan kum sang hi somni pathum December tha college chol remchang mangin an khwa lamka Manipura ho a Christmas manghal turin ain buat saya December ni sari sang hi somni pathum khan aizol le lamka service sumo a chawin hemini hian passenger dang achian tenen him takin an khwa thlenhlan ngakhlel takin anom nge yang chuang takin zandar sari vela notice khodung sei hotela Zandria an e khamdariat vela chuan Manipur panin an kal le ta a hemizan hian furlai angmain ro asura khwa anwam lo hle ani zandar kwa alorita tichuan chanchin lomom lo tak mai chu khokon YM information mai ka changin andon puang ta thut mai khokon le notice khodung sei inkar khokona changa kilometer khat vela motor accident aom thu andon puan chuan mipui minti si aya kan phek boita asia apiangin motor accident na hun kan pan thuaya amun kan va thlen chuan awahan rap thak ngai em hiam pui tuar boi som ngai an lo ni vek mai hiam tuar te chu damdo in pan pui ngal thuai an ni a mi pui kal khom te po kan boi zauta sumo achuang mi som pakhat te zinga mi pahni chu biak theilo an ni tlat mai mi tlom ngai ten an nun na chan tuma theito ban so ang chungpo in omzia anei talo mi pahni chu an accident na huna an boral ti confirm anita mithi te chu lakshan an lo ngai ta a khokon community hall a phurthlen ngal an ni a kwanga da fel ngal an ni tu tinge an ni ti shat tuma an document sang te check an ni hnuwa Franky Lalramkima le sumo driver tinge an ni ti finfia anita Franky Lalramkima le sumo driver te chu leinata khongai tu mitam takin puanin an tuama hemizan hian mipui tam takin community hall khatin roang an tlaivar puibok ani atuk December ni riat khwa lovar chuan rol thar khongai thak tak mai Franky Lalramkima chu anu le pa le achungte shia chan le zwal anita a kandil ro anangoi ngoi ani hemini hian jing lamdar kwa vela postmortem turin notice khodung sei PHC a phur phei ani a postmortem zo chundar som pahni vela khokona phurlek le ani a khokon mi pui tam takin lo hmakin
Manipur pana kalpui le tur ani awangin thana hun man ani a thana hun man zo hian Manipur lamka panpui le ni in motor tam tak nen Mizoram le Manipur inrina tuivai thlengin thla ani heta chang hian Manipur atanga local ambulance saphur ni in lamka panpui anita kong laka khotam taka hmaktu aneya du sakna tin reng nen anlo tuam hlom bok tichuan zandar sari le achan revela lamka khopui dai fem chongchai na muala hmuya veng YMA le NGO mitam takin an lo hmuaka zandar riat vela an chen na hmun hmuya veng lamka chu thlenpui anita a mipui tam takin an lo hmuaka an mani in ngei chu thlenpui anita bok hemi zan hian khotlang rorel tu te le YMA lamka branch te remruat na in lamka branch YMA hall hmuya venga tlaivar pui ani tichuan atuk December ni kwa sanghi somni pathuma thana le vuina program manani a mipui holeleng lo hial khopin an tam ani pol anga du saktu le mimal du saktu tam takten thana thilpek te lanin hun an hmanga Franky chian ngai nat em a chian nu po accident na a hian telve in Franky a thi nu kar khatna aboral ve nge ani chundar sompahnia Reverend K Moana Presbyterian pastor in Franky a hivuin kan thak hlel em Franky Lalramkima chu ui tak chungin kan thaliam ta hun le ni teliam ma se kan thinlaya Franky iliam ve lo